Naša poruka je da ćemo vratiti dostojanstvo hrvatskim građanima i da ćemo izrezati ovaj karcinom koji je napao hrvatsko društvo. Ovu korupciju koja izjeda svaki dio našeg društva. Od zdravstva, od pravosuđa, od školstva. Apsolutno sve. To obećajem hrvatskim građanima. Moraju shvatiti da su ovi izbori glavni izbori. Jer ne možemo mijenjati Hrvatsku ako nemamo svog predstavnika u Europskom parlamentu. Vrijeme je da od slabog i nejakog naroda ponovno postanemo snažan i moćan narod. A za to je potrebno da vi izađete na izbore i odredite tko će započeti ove promjene i tko će ih provesti. Morate izaći na ove izbore. Glasajte za nas, glasajte za bilo koga, ali na izborima morate biti. Nedopustivo je da ponovno, kao na zadnjim izborima, 10,1% se pretvori u 54,5%. Da 10% izabere 6 zastupnika. To ne smijete dopustiti. Ovisi isključivo o vama, o nikom drugom.